Facebook protection on বা Facebook account lock ungye tha asingke chombre ke khusai la nai ba Facebook protection on le chombre ke enable khawnai abono tuye tinan rono bo video so phrungye rinai unke narau bodima problem ungye to asingke ba naro ni Facebook account lock ungye to asingke narau bo videos naye narau klaima ke khusai la mane noni Facebook account lock ungmono aketre ke hakebo noni Facebook protection on khe khungye ta asingke narau bo videos naye abopho narau khela ke phaji taw chong nailena ke taw ang Facebook apps ko sanai bainti Facebook apps tongo ke bono khosari ha khosa pai ke naidi boro bodike phainai narau Facebook protection on ke khongi ta singke bodike naro mapo use ke me yake unthanai ke boro naidit maisa turn on Facebook protect to unlock your account himboro sawo ke boro chong chini account no unlock khane hasingke ba account lock mono khosaune hasingke skango Facebook protection on ma khenai ke taw chong nailena Facebook protection on le chong breke khenai abo jotosu process rono ta rono pnoyerinai ke taw boro naro nainokna turn on Facebook protect boro click khedi ke abo pai ke boro bodike page phainai next mo click kheridi inka uchi boro bodike page phainai boro po next mo click kheridi ke boro chompoilawo chonchini password maslainai ke bo fix now mo click kheridi ke fix now mo click ke boro now ni current password naro boro soiridi now jetawo Facebook account no naro ni password toimo currently abono boro stawiridi ke tawo boro password stawrinai ang current password inka bo paike new password tolawo aboroke jenaro breke password ta timchu password ta stamiladi new password mo ke taw boro ang password stawpe dai preput kherinai inke taw boro ang aini password stawpai riha ke abo paike update mo chung click khemarinai ke update mo click khepeke naidi boro your password is okay entha ke abo paike taw ke chungchi tre ke ha problem tongko abo no chung fix ke nain bo pando fix now mo click ma khenai inke taw bo fix now mo click kherinai ke fix now mo click khe ha click khepeke boro bodike page phainai bo turn on mo boro click kheridi ke turn on mo click khepeke boro bodike so khenai inke boro naro OTP la sonain bo pando boro ke option select khedi bo text message SMS mo bono select khedi ke taw ang boro tick mark khenai abo paike jangbo tolawo continue mo chung click khemarinai inke phaide taw chungbo continue mo click kherina continue mo click khepeke boro no ni phone number so khenai je Facebook we link tomo abo no ni mobile number kare kungke bono tuindi abo paike continue mo click kheridi ke continue mo click khe ha continue mo click khepeke taw boro ke ha 6 digit OTP phainai nauni phone ba nauni Facebook account by link to mobile number boro naidi naro nainok na OTP inka bo OTP no chung boro enter 6 digit code mo boro staw marinai ke taw boro staw ha staw pai ke jangbo tolawo continue into continue mo click khedi inka naidi taw boro bodikhiye time lanai boro time lanai sisa balu main bo tongo inke boro koduga boro bungsa sak tingthau pai ke boro confirm ongthanai inke naidi boro narau direct Facebook apps ni chingyo khe naro bo samuno kheke boro success kheme yawnai boro bodike ar hak ting tongnai moha result mai yakhe khaboni bo pandawo tre ke halama no pnurinai abo to chungnai lena breke chungklai ma khe boro chung unlock khelanai inke taw ambono back khe thanai inke taw boro Chrome browser khosadi naroni Chrome browser khosa paike taw ambono boro sa chunai singrana inke boro soidi facebook.com hiye naro boro soye search khedi ke taw boro ang facebook.com soye search khenai ke nopo boro facebook.com soye search khedi ke taw boro facebook.com soye ha inke bono ang search kerinai search khepeke naidi boro bodike page phainai ke bono poila desktop site kheladi desktop site khepeke boro bodike phainai ke boro nauni phone number by Facebook ni password stawye boro naro login khedi ke taw boro phaidi chong phone number by password stawye boro chong login khena ke taw boro aini phone number by password stawye boro login kherinai inke taw boro ang aini phone number by password stawpai reha upaike login mo click kheriha login mo click khepeke chungsama nai singnai ke taw chungsa nai singrana inke boro naro Chrome select khedi bo Chrome browser no ke bono ang taw Chrome browser select kherinai ke bo just once mo click khe ke taw boro redirect khe thanai bunsa saw inke naidi taw boro chi bodike page phainai ke bono naro password no save mo click khe password save khe tindi abong khe knampu naro password ro pautha bonaro nauni Google chinyo naitu khoye lamayo inke naidi taw boro bodike page phainai inke taw bo page oket mainsa naidi boro Google location boro on khe kongye sa tongo kabon bo pando to chong phaidi locations ka on kherigrana location on kenain bo pando bo sa ka naidi bo location in tong bo location mo boro click kheridi ke location on khepe ha location on khepe ke taw boro bo continue mo chung click khemarinai ke taw ambo continue mo click kherinai
ke continue mo click ke ha ke taw chung sa manai sinai boro sa net slow mon ba pando dai frido ya ke taw chung sa nai singrana ke naidi taw uchi boro bodi ke next page phai pinai bo page oke naidi taw ang bono sa zoom ke phunai no kahama kiye Mungkin naidi boro kene option tongo mungkin narot mama kenai bo identify your recent comments mo bono tik kedi abo pai ke jang bo continue mo click keri di ke continue mo click ke ha continue mo click ke pai ke taw boro sisa time lanai taw chung sa nai singrana mungkin naidi boro uchi bodi ke page phai nai mungkin boro ke naro last wo je comments ke mo naro Facebook o group deong ha ba kya suni photo video so deong ha abdi ke comments ke mo boro recent comments boro naro list no nai mungkin boro nung nai chomye je nung bukti yo comments ke abo boro nai chomye ke tham ke bri boro tick mark khedi ke taw boro ke tham ke bri tick mark khenai Mungkin tahu boro ang tick mark kepai ha ke tham ke bri comments nai chomye jenung comments kemo ba chung comments kema abono mungkin nai pe ke chung mama kenai jang bo tolawo khrang ma ke continue hintongo bo continue mo chung click ke marinai ke phaji taw chung bo continue mo click kerina ke continue mo click kepai ri ha continue mo click kepai ke chung sama nai simpinai mungkin nai di boro wa bodi ke phainai identity not confirm hi sa tongo ke bono back keri di chung back ke tre option nai leinai inka nai di boro chitre ke option phai pi ha taw ke chung boro ke tham option mai ha time po ke chung identify your recent comments mo tik kheo inka bo bai ong ya ke taw ke chung boro get the code sent to your phone mo bono tik khedi second option ni inka bo pai ke continue mo click ke mari nai ke taw continue mo click ke ha continue mo click ke pai ke boro chung sama nai sinai ke nai di boro noni phone number so ke nai je Facebook by link tungmo ke bo naroni confirm ke di phone number confirm pai ke bo continue mo click keri di ke continue mo click ke pai ha continue mo click ke pai ke je naro phone number rimo Facebook by link timo aboro ke ha 6 digit OTP thanai ke boro nai di taw boro 6 digit OTP phainai mobile number wo ke 6 digit OTP bonaro nai nokna bodi ke phainai ke bono chung boro staw mari nai ke taw boro staw ri nai 141692 ke boro staw ri ha staw pai ke chung mama khenai continue mo click kemar nai jang nai de bo continue in tongo bo continue mo click keri di ke continue mo click kepai ke boro chung sama nai simpinai uchi inke nai di boro bodi ke page phaya naro boro nai nokna you are all set himbai ko ha inke uchi chung continue mo click kemari nai continue mo click kepai ke taw ke tre next step bo chung thanai ke nai di boro taw ke chung Facebook authentication protection on kenema option sopaya je time pos kangwo angno pnumoma abo option boro sopaya thanga inke taw chung bono sa nai legrana zoom kheye ke boro nai di naro nai nukna ke chung bono protection on bo tola khrango click khedi ke click khepai ri ha click khepai ko chi boro bodi ke page phai phinai boro naro nai nukna boro nai di ke bono pho next mo click khethang di bo next mo click kheye ke next mo click kepai ke uchi boro uchi bodi ke page phai pinai next mo click keri di bo next in tongo bo next mo click keri di ke next mo click kepai ke boro bodi ke phainai ke bo fix now mo boro click keri di ke fix now mo ang taw click keri ha ke fix now mo click kepai ke boro naro nai nukna boro turn on beko turn on mo click keri di ke turn on mo click kepai ke boro ke option select kedi bo text message by SMS mo bono tick kedi abo pai ke continue mo click kedi ke continue mo click kepai ke boro noni phone number so khenai bo noni phone number no confirm kerudi kama ke nai chomye inke bo phone number jaim pe ke continue mo click kedi inke taw ke boro noni mobile number ke OTP phai pine uchi 6 digit kheye bona ronai nukna sakawo ke bo OTP na naro boro was taw mari nai ke bo enter OTP mo boro story di boro code boro naro story di je message so OTP mai somo inke bona stop pai ke bo continue mo click kedi continue mo click kepai ke nai di boro wa inke nai di boro naro nai nukna boro wa 2 factor authentication is on ye boro tick mark nu ye thanga inke bo tola dan mo click keri di inke jang bo tola dan mo click keri ha click kepai ke boro nai di uchi bono po dan mo click keri di ke taw bono dan mo click keri ha inke taw boro bongsa sa redirect ke thanai boro no ma ken na ya dan mo click kepai ke inke nai di taw ke boro noni Facebook account khosaye phaya ke bodi ke naro noni Facebook account log ung ye tha singke naro bodi ke khosaya lamayo inke naro
Facebook authentication on kaya kongye ta singke ba Facebook protection on kaya kongye ta singke punaro bodi keye noni Facebook protection on keye lamayu unke bo protection on ketya singket maunai noni Facebook account no bein jemai mo keye misuse keme yaunai hacker ni yauni naro yukmainai je Facebook hack keni krung abudi bro ni yauni punaro yuni mainai kabun bo pando naro Facebook protection on keye tuindi noni bo pando kahamunai noni Facebook account tre secure unai ke tinini videos le bono ano no pa ha phungpai ri ha breke Facebook protection on ke nai aken no ni Facebook account log ung ye tha singke breke abono naro khusai la nai abo jotoksu process ro no ke naro bo video so samung chum ro ma singke videos no like ke di ke channel so phai tang ta singke subscribe ke ri di trebodi samung chum videos no biskam phone no sok me nei bo pando ke chungchi ma laifina tre biskam videos so tinile chomboro no kathagrana nro videos no rai samunching kathayan jora nai tumon bo pando no jotono khakchang